Yes, ibihe byiza rwose, gitondo cyiza kuri buri umwe wahisemo kubana natwe hano kuri Ibakwe Media TV, kinyamakuru cya mbere kandi urukumbi ku mubumbe kikugezaho amakuru uko kumva kandi ukeneye kumenya. Ni hirya no hino mu karere ka Afrika y'ibyaga bigari ku mutekano, politiki na diplomasi, ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa nibyo tuba tukugezaho aho uri hose. Ni mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo, ni mu nguni zose z'isi. Rero bavandimwe, na yindi mpamba mbasesekaranyeho uretse amakuru, nge ndi Fagi Kayinamura kuri mikro. Nimnyebere rero mbahe ikazi irambuye muri amakuru muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 31 Gicurasi 2026. Tugiye kwibanda ku mutekano ku butaka bw'urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. M23 yakoze impinduka mu mujyi wa Goma, ni inkuru ishaje ariko tugomba kugarukaho kubera ko ku munsi w'ejo twabwiraga ko M23 yirukanye umuyobozi mushya wa kaminuza ya Goma, washyizweho yahawe inshingano. Turaje tubirebere hamwe. Minisitiri Olivier Nduhungirehe ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda n'ubutwererane, arasaba amahanga gushyira igitutu kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni kubwiziye mpamvu ndaje tubigarukeho. Turakomoza ku mirwano ikomeje kubica bigacika muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi. Ibihumbi by'abaturage byongeye guhunga ku bwinshi, turabikomozaho. Perezida Tshisekedi mu mazabira yashinjwe kuyobya igihugu mu nyungu za politike. Ibiryo turabigarukaho. Hanyuma rero mbabwire icyo u Rwanda ruvuga kuri kandidatire ya Louise Mushikiwabo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado. Hanyuma rero ndabwira ko Perezida Tshisekedi ari kwamaganwa n'abatari bake. Muri Australia abanyekongo bigaragambije baramagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa abatutsi muri Asirazuba bwa Kongo. Hanyuma ndababwira byinshi mukwiye kumenya kuri Force de Progress. Ni Force de Progress, ni umutwe wica ugakiza ushamikiye ku butegetsi bwa Tshisekedi. Nyamuneka Tshisekedi akomeje kugenda agarukaho cyane, yibazwa n'abatari bake. Muri iyi nkuru turebera hamwe iby'uyu muhanga mu mateka wafunzwe n'igihugu cy'u Burundi bisabwe na leta ya Kongo. Turabikomozaho. Turambuka kurya nyanjagari mbabwire ku nkuru yuko mu by'ukuri ubuzima bwa Trump hari icyo bwavuzweho n'abaganga. Turaje tubirebere hamwe, ariko kandi ndanababwira imyanzuro. Ndababwira igisa n'imyanzuro kuko Perezida Trump ku munsi w'ejo yasoje inama ikomeye kuri Irani, ariko ngo nta mwanzuro yafashe. Biragana he? Reka nze babwiro 5 kuri 5. Ni munyemere rero nongere mbaha ikaze ndetse mbibutse ko binoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi nshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Nimero 0784483217 ni nimero yacu ya WhatsApp, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe. Amarembo arafunguye. Reka mpere kubitangazwa n'u Rwanda kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bigeze naho rwose u Rwanda noneho rwerura ko rurasaba amahanga gushyira igitutu kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni kubwiziye mpamvu u Rwanda na Kongo ntibibanye neza kuri ubu kubera ikibazo cy'umutekano muri Asirazuba bwa Kongo. Kongo ishinja u Rwanda kuba rufashe umutwe wa M23 ufite ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. U Rwanda rubitera utwatsi rushinja Kongo ahubwo gukorana na FDL igizwe hanini n'abasize bayoboye u Rwanda muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Umwana w'ibihugu byombi bongeye kuzamba cyane muri 2022 ubwo M23 yuburaga intwari igafata ibice bitandukanye nka Bunagana ndetse advancinga rwose yataka ifata n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Byasize igisirikare cya Kongo kibonye ko iyi M23 y'iyi minsi atari iriya yo muri 2013. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasabye umuryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa b'akarere gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bwubaka kandi bugamije gutanga ibisubizo bifatika ku bibazo by'umutekano maze igihe biremereye akarere k'ibyaga bigari. Yabisabye ku munsi w'ejo mu kiganiro kijyanye n'abadiplomate bahagarariye ibihugu n'imiryango itandukanye mu Rwanda. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yagarutse ku ruhare rw'amahanga mu gushyigikira inzira z'amahoro ndetse no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemeranyijweho hagati y'impande zirebwa n'amakimbirane yo muri Asirazuba bwa Kongo, agaragaza ko ari ngombwa ko amahanga afasha
gufasha Kongo gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Agaragaza kandi ko kutabikora bishobora gutuma hakomeza kwimakazwa uburyo bwo gushakira ibisubizo mu ntambara aho gushakira amahoro mu nzira za politike n'ibiganiro. Agira ati u Rwanda rurahamagarira umuryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa bose gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bwubaka kandi butanga umusaruro ugaragara mu gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Yakomeje avuga ko kunanirwa gukurikirana ibyo Kongo yemeye bishobora gufatwa nko gushyigikira uburyo icyo gihugu gikomeje gukoresha ubwo buryo bwo gushaka ibisubizo binyuze mu mbaraga za gisirikare. Minisitiri Nduhungirehe avuga kandi ko kugira ngo amahoro arambye aboneke mu karere hakenewe igitutu gishyirwa ku mpande zose mu buryo bungana ndetse no gukurikirana neza ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro n'amasezerano aba yarafashwe. Ati hatabayeho igitutu gikozwe mu buryo buboneye ku mpande zose no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemeranyijweho ntidushobora gushyiraho ibyangombwa n'impamvu zikenewe kugira ngo amahoro arambye aboneke mu karere k'ibiyaga bigari. Minisitiri Nduhungirehe kandi yatangaje ibi mu gihe hakomeje ibiganiro n'imbaraga za diplomasi bigamije kurangiza amakimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu impande zitandukanye zikomeje gushishikarizwa guha umwanya ibiganiro no kubahiriza ibyo ziba zarumvikanyeho kugira ngo haboneke amahoro n'umutekano birambye. U Rwanda runenga amahanga kuba akomeje kurushyiraho igitutu rwonyine rukanafatirwa ibihano rushinjwa kugira uruhare mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo no kutubahiriza amasezerano ya Washington mu gihe Kinshasa mu by'ukuri bayasinyanye yananiwe kubahiriza ibyo yiyemeje ahubwo ikaba ikomeje intambara n'umutwe wa M23 bahanganye. Ni Kinshasa ishinjwa kutubahiriza amasezerano ndetse mu by'ukuri ikaba ikomeje gushyira imbere intambara. Turashize ninjire ku kibuga cy'imirwano ibintu bikomeje gukomera, ariko kuba Amerika nayo ku munsi w'ejo twabwiye intumwa za Amerika n'Uburusuwisi zerekeje Kinshasa ziganira n'abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abari mu ntumwa zikunze kwitabira ibiganiro hagati ya Kinshasa na AFC M23, ariko twaje kubabwira ko nyuma yuko izo ntumwa z'Ubusuwisi na Amerika zikubutse Kinshasa bigavuga ko Amerika yo iri kugenzwa n'amabuye y'agaciro, baje kwerekeza i Rubavu banaganira n'intumwa za AFC 23. Byakagombye kubera ibiganiro by'izo ntumwa na M23 byakabaye byarabereye i Goma, ariko kubera ikibazo cya Ebola byimuriwe i Rubavu ndetse bibaho baraganira, ariko bikavuga ko Amerika iri gushyira imbere cyane amabuye y'agaciro ya Rubaya. Ubwo rero ariko twari tuvuze ku bijyanye no kuba Kinshasa inengwa kubitashyira mu bikorwa ibijyanye n'amasezerano yasinyiye. Aka kanya ariko intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubusuwisi izi zerutse kugira uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo zasanze rwose ubutegetsi bw'iki gihugu butarubahirije imyanzuro yafatiwe mu biganiro by'amahoro. Muri Mata 2026 tariki 17 munabyibuka nibwo intumwa za AFC M23 n'iza Leta ya Kinshasa zahuriye mu biganiro by'amahoro mu mujyi wa Montreux mu Busuwisi, zemeranya ko zigomba kubahiriza agahenge kandi zikarekura imfungwa 477 mu gihe kitarenze iminsi 10. Tariki 26 Gicurasi intumwa za Amerika n'Ubusuwisi nibwo zageze Kinshasa ziganira n'abahagarariye Leta ya Kinshasa mu biganiro by'i Montreux, zibaza niba hari imfungwa za AFC M23 zarekuwe cyangwa se niba ibitero byarahagaze. Igisubizo kirabura. Icyo gihe hari ataratangazwa, ariko ibyazira imfungwa 37 zarekuwe, bivuga ko 22 muri bo bari abari basoje ibihano byabo, 15 bakaba ari abarekuwe na guverinoma Kinshasa. Iba ariko ngo byakozwe ikubagaho mu rwego rwo kwiyererutsa. Ubwo rero nyuma y'umunsi umwe byatangajwe ko Leta ya Kinshasa yafunguye abantu 37 yashinje gukorana na M23. Abo barimo 22 bari bararangije ibihano bakatiwe, gusa aho baherereye ubu ntiharamenyekana na maginga ya. Imyanzuro y'Montreux rero bivugwa ko Kinshasa igeze ishyira mu bikorwa na gato nk'uko izi ntumwa za sanze rwose ariko bimeze. Ivuga ko Leta ya Kongo yagombaga
gufungura abantu 311 ishinja gukorana na AFC M23. Iri huriro kandi ryo mu by'ukuri naryo rikarekura 166 bo ku ruhande rwa leta. AFC M23 rero mu by'ukuri ivuga ko na mbere y'ibiganiro bya Montreux yari isanzwe irekura bo ku ruhande rwa leta barimo abasirikare, abapolisi n'abo mu miryango yabo. Intumwa za Amerika rero n'Ubusuwisi zagombaga gukomereza uruzinduko igoma, ariko kubera uburwayi bwa Ebola bwadutse mu by'ukuri zafashe icyemezo cyo guhurira na M23 mu mujyi wa Rubavu. Centre ya Rubaya iri mu by'abanyamerika ngo bashyizeho cyangwa se bashinzeho hagati bakira imbere, cyane ko iki gice gikungaye ku mabuye y'agaciro ya Coltan kiri mu masezerano y'ubucukuzi bwa mabuye y'agaciro Amerika yegeranye na leta ya Congo mu kuboza umwaka ushize. AFC M23 ni igenzura Rubaya kuva muri Gicurasi 2024. Iri huriro rero ryagaragaje ko niba Amerika bashaka kugenzura iki gice giteguye kubiganiraho na Amerika kuko leta ya Congo itakigenzura. Leta ya Congo rero igashaka ko Rubaya bayigarurira, birumvikana. Leta ya Congo ishaka Rubaya yifashishije inzira zose zishoboka, zaba za diplomasi cyangwa imbaraga za gisirikare. Kuva mu cyumweru gishize murabizi ingabo zayo zagabye ibitero bikomeye mu bice bitandukanye bihana bibi na Rubaya kugira ngo bayifate, ariko byarananiranye. Ubu aka kanya ruracyambikanye muri teritwari ya Masisi. Nimyemerere aka kanya duhite tuninjira mu by'ukuri makuru ari kuvugwa ku kibuga cy'imirwano hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aka kanya imirwano ikomeje guca ibintu muri teritwari ya Masisi ni muri Nokivu. Ni imirwano nakwita amagasa, imirwano nakwita simusiga hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo na Wazalendo, mu gihe umutekano ukomeje kuzamba muri burasirazuba bwa Kongo. Imirwano ku munsi w'ejo yongeye kubura hagati y'impande zihanganye muri teritwari ya Masisi. Amakuru aturuka mu baturage muri ako karere avuga ko kuva mu ijoro ryo ku munsi wo kwa gatanu rishyira ku wa gatandatu tariki 30 habaye imirwano ikomeye ku murongo wa Lowashi hano za Lowashi Burora, aho abarwanyi ba Wazalendo ngo bagabye igitero gikomeye ku birindiro bya M23 hakoreshejwe intwaro zitandukanye zirimo izoroheje n'iziremereye. Ubwo abaturage kuvuga ko urusaku rw'amasasu n'ibisasu byumvikanye kuva hagana saa 4 z'ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu, ibintu byateje ubwoba bukomeye burinda gucya imitima ihagaze mu bice byinshi byegereye ahabereye imirwano. Imiryango myinshi yahise itangira guhunga, bamwe berekeza mu gace ka Nyabyondo, naho hamaze iminsi hagabwa ibitero hanapfuye abaturage. Niho hantu bumvaga haba umutekano, ariko no guhungira ubwayi mu Kigunda kuko Abanyabyondo naho ntibarya ntibamira. Nubwo ibitero byatangijwe n'uruhande rwa Wazalendo rushyikiwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC, amakuru ava habereye imirwano avuga ko abarwanyi ba M23 bihutiye kwisuganya maze batangiza operation yo gusubiza inyuma ababateye. Amakuru kanagaragaza ko imirwano yakomeje no ku munsi wo kwa gatandatu nyine n'amasaha yo kumanywa rwose barasanaga, aho impande zombi zashakaga kugenzura ibice by'ingenzi biri kuri uwo murongo wa Lowashi Burora. Hanyuma uyu murongo wa Lowashi Burora ufite akamaro gakomeye cyane ibikorwa bya gisirikare kuko uhuza ibice byinshi byo muri Masisi kandi ugafasha kugenzura inzira zikoreshwa mu gutwara abantu n'ibikoresho. Kubera iyo mpamvu rero mu gihe ukuringa impande zihanganye zakomeje kuharanira mu buryo budasanzwe. Muri minsi teritwari ya Masisi ikomeje kubera imirwano igaruka kenshi hagati ya M23 n'ingabo za leta ndetse na coalition. Birumvikana bamaze iminsi barwanira mu bice byegereye Rubaya. Twabwiye uburyo M23 agiye mu by'ukuri ikora iyo bwabaga igasubiza inyuma ibitero bya coalition. Hagati aho mu bice bya Nyabyondo na mubare ejo bundi hatangajwe ko hatangajwe abantu 3 baguye mu bitero byagabwe na coalition muri bino bice. Hari ibikorwa by'ingendo hagati ya Masisi Centre na Nyabyondo biravuga ko byahagaritswe by'agateganyo kubera umutekano muke. Abaturage mu duce twa Bukombo na Kisima bakomeje kwimuka ku bwinshi bahunga imirwano, babona ko ishobora no gukomeza muri izi axe. Niba barwanya mu gihe imirwano yabaga ku munsi mu ijoro ryo ku gatanu shyira ku gatandatu no ku gatandatu bakarwana muri iyi axe ya Lowashi Burora, abaturage bagahungira mu Nyabyondo nabo bahungiye ahantu hatari umutekano namba. Ndagira mabwiza ukuri ko ibintu bikomeye cyane hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Usenga yasengera abari muri teritwari ya Masisi kubera ko intambara iri kubica bigacika. Muri Uvira mu mashusho ateye ubwoba nahoze nibonera n'amaso yanjye hano ku mbuga nkoranyambaga, n'amashusho bivuga ko yafatiwe muri uyu mujyi wa Uvira aza no gusakazwa ku mbuga nkoranyambaga.
hagaragayemo ndetse hanumvikana umuyobozi wa gisirikare wa FARDC mu karere ka gisirikare ka 33 uyu generali Fabien Dunia Kashindi. Uyu yagaragaye ari guha amafaranga angana n'ibihumbi 50 abarwanyi ba Wazalendo. Avuga ko ayo mafaranga yoherejwe na vice ministre w'intebe akaba na ministre w'ingabo wa Congo Gikabombo Ngwandiavita. Generali Kashindi yabwiye abo barwanyi ba Wazalendo ko minisitiri yari yifuje kubasura, ariko ko yababwiye ko bitaba byiza kubera ibyo yisenga ibikorwa bibi byabaye. Asobanura ko ngo hishwe hari ubwicanyi bukomeje kubera muri Uvira, murumva ko rero ngo ntago yaza ngo gusura izi nkora amaraso. Ariko kandi ukibaza utese koko ni impamvu niyo ngiyo. Ibi bibaye mu gihe hakomeje gutangazwa ubwicanyi bwibasira abasivile bukozwe n'ingabo za leta FARDC, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB na FDLR mu duce twa Uvira, nkitwa Sange, Luvungi n'utundi duce dutandukanye. Abo twa M23 herutse kuva amakuru aturuka ahantu hatandukanye muri ako gace, muri ibyo bice avuga ko mu byumweru bibiri gusa nyuma y'uko M23 ivuye ku gice cy'umuhanda wa route nationale 5 aha za Sanje na za Katogota, abasivile barenga 37 harimo n'abana bamaze kwicwa. Ibi byongera kwifatwa ry'abantu benshi muri Uvira n'inkengero zaho bashinjwa gukorana na M23, hakiyongera ku baturage nyine bamaze iminsi bafatwa bashinjwa gukorana na M23. Imiryango yabo ivuga ko bamwe baburi burengero nyuma yo gutwarwa na FARDC na Wazalendo mu bice bya Kivu y'Epfo. Rero byasize M23 mu by'ukuri mu bice byasizwe na M23 umutekano ukomeje kuzamba cyane. Haragaragara ibikorwa by'ubujura bukomeje kwifashishwamo y'intwaro, ubwicanyi ndetse n'ubusahuzi n'ifatwa ry'abantu mu buryo butubahirije amategeko. Ubwo rero birumvikana ko ari ibintu biteye ubwoba cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma reka tugaruke turebera hamwe n'andi makuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka duhere ku buryo Tshisekedi uyu mukuru w'igihugu cya Kongo ari mu mazabira. Muri ubu buryo ngira ngo mbabwire gatanu ku kandi, mbabwire uburyo uyu mukuru w'igihugu cya Kongo ageramiwe. Hashyizwe hanze inyandiko witwa Denis Mukwege, nawe n'umwe mu bantu bazwi cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'umuganga w'icyamamare ndetse yanahawe igihembo cyitiriwe Nobel, iki Trump amaze iminsi ahatanira ariko bikagorana cyane. Uyu Denis Mukwege n'umunyapolitiki ukomeye yasohoye itangazo rero rikomeye ashinja ubutegetsi bwa Tshisekedi gushyira inyungu za politiki imbere y'ubusugire n'ubumwe bw'igihugu. Mu nyandiko yashyize ahagaragara tariki 29 Mukwege yanenze cyane ibiganiro biri kubera mu nteko nshinga amategeko bigamije kwemeza itegeko ryerekeye referendum, avuga ko bishobora kuzafungura inzira yo guhindura itegeko nshinga kugira ngo perezida uri ku butegetsi abashe kwiyamamariza manda ya gatatu. Dr Mukwege avuga ko atumva uburyo inteko nshinga amategeko ishobora gushyira imbere ikibazo cyo guhindura itegeko nshinga mu gihe igihugu kiri mu bibazo bikomeye by'umutekano n'ubutabazi bw'abaturage. Yagaragaje ko mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje kubera intambara, aho ibice byinshi bikigenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro. Abaturage benshi bakomeje guhunga ndetse bakaba bahura n'inzara n'ubukene bukabije. Yashimangiye ko miliyoni nyinshi z'abanyekongo zikomeje kubaho mu buzima bugoye, bityo ko ikibazo cy'ingenzi igihugu gikwiye kwitaho ari uguhagarika umutekano muke no kurengera abaturage aho kwibanda ku nyungu za politiki. Mu magambo akakaye, Dr Denis Mukwege yavuze ko impamvu nyamukuru ituma hari abayobozi bashyigikiye uwo mushinga ari inyungu zabo bwite. Yakomeje avuga ko bamwe mu bagize inteko nshinga amategeko bishimira imibereho myiza n'imishahara myinshi bahabwa n'ubutegetsi buriho, bityo bakaba bashyigikira gahunda zose zishobora gutuma bukomeza kuguma ku butegetsi. Ubwo rero nk'uko yabigaragaje, gukomeza gutekereza ku nyungu z'abayobozi mu gihe abaturage bari mu bibazo cyangwa se imibabaro bikwiye gufatwa nk'uburangare bukomeye ndetse no kutita ku mibereho y'abaturage. Dr Denis Mukwege yagaragaje ko ababajwe cyane no kubona bamwe mu badepite n'abasenateri baturuka mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo na Ituri aribo bari ku isonga mu gushyigikira uwo mushinga. Yibukije ko abaturage babo aribo bakomeje kugirwaho ingaruka zikomeye n'intambara kandi ko benshi batagishoboye kongera
kugera mu mirima yabo cyangwa se gukora ubucuruzi bwabo mu bwisanzure. Avuga ko bitumvikana uburyo abahagarariye abo baturage bakomeza gushyigikira gahunda za politiki mu gihe abo baturage bugarijwe n'ibibazo by'umutekano n'ubuzima. Mu gice cyakuruye impaka nyinshi, Dr. Denis Mukwege yavuze ko ubutegetsi buyobowe na Tshisekedi bushobora kuba buri kugenda mu nzira ishobora gushyira igihugu mu kaga gakomeye. Hanyuma yatangaje ko ishyaka UDPS ryahoze rizwi nk'iryaharaniraga impinduka n'uburenganzira bwa demokarasi riri gushinjwa kuba ryarateshutse ku ndangagaciro ryahoze ryubakiyeho. Mukwege yavuze ibi cyangwa se yavuze ko ibikorwa byo gushaka guhindura itegeko nshinga mu gihe igihugu kiri mu bibazo bikomeye bishobora gufatwa nk'ubugambanyi ku nyungu z'igihugu, kuko bishobora gutuma abaturage barushaho gutakariza icyizere inzego z'ubuyobozi. Yagize nawe rwose yibaza niba hari isano iri hagati y'iyi gahunda n'ibibazo bimaze imyaka myinshi byugarije uburasirazuba bwa Kongo, amagambo ashobora gukomeza gukurura impaka ndende muri politike y'iki gihugu. Mu butumwa bwe Dr. Mukwege yahaye ubutumwa Perezida Tshisekedi butaziguye, amusaba kwitondera abantu bamukikije bamushishikariza gukomeza uwo mushinga. Yamwibukije ko nka Perezida wa Repubulika afite inshingano zo kurinda itegeko nshinga, ubumwe bw'igihugu ndetse n'imikorere myiza y'inzego za leta. Dr. Mukwege yavuze ko amateka ashobora kuzacira urubanza rukomeye abazaba bagize uruhare mu byemezo bishobora guteza igihugu umwiryane cyangwa guhungabanya demokarasi. Iri tangazo rikaba rije rikurikira iminsi myinshi abatavuga rumwe n'ubutegetsi, imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'abasesenguzi mu bya politiki bagaragaza impungenge ku mugambi wo guhindura itegeko nshinga. Ndetse ejo bundi rwose twabwiraga ko abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo ba Martin Fayulu, ba Delice Sanga, aba Moise Katumbi bakoze ihuriro ngo ni C64 cyangwa se C64. Ni ihuriro rigamije mu by'ukuri kwamagana itegeko nshinga, kwamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga. Abamagana Tshisekedi simbarwa. Reka tunyarukire mu gihugu cya Australia mbanze mbabwire ko ntabwo inkuru tuyitinda, ariko urabona ko rwose Tshisekedi ntabwo bamukamira mu cyoze, baramukamira mu kitoze muri ubu buryo bijyanye n'ubutegetsi bwe bushyize imbere ubwicanyi ndetse mu by'ukuri n'ubugizi bwa nabi. Abanyamurenge ndetse n'abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi barenga 400 ba muri Australia nabo ku munsi w'ejo byavuzwe ko bakoze imyigaragambyo bamagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa bene wabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haherutse abahariya i Montreal muri Canada ndetse n'abahariya i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na hariya i Nairobi muri Kenya rwose bakoze imyigaragambyo bamagana ubwicanyi bukorerwa bene wabo. N'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamurenge n'abatutsi muri Kongo bazizwa uko bavutse, bigizwemo uruhare na leta ya Kongo. Ingabo z'u Burundi zagiye zifasha Kongo kwica abaturage bayo. FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, Wazalendo n'indi mitwe yitwaje intwaro. Iyi myigaragambyo yakozwe mu buryo butuje, yakorewe mu mujyi wa Canberra ku wa 29 Gicurasi, hanamaganwa n'imvugo z'urwango n'itotezwa bikomeje gukorerwa abanyamurenge n'abatutsi muri Kongo. Ni imyigaragambyo ibaye mu gihe leta ya Kongo n'abambari bayo bakomeje kwica abaturage bayo ikoresheje ibitero bya drone, gutwika imidugudu. Abaturage kandi baba imidugudu babamo ikabiri gutwikwa, bikajyana no gufunga inzira zifashishwa mu gutanga ubutabazi ku banyamurenge bari mu misozi miremire ya Minembwe, bigatuma abarimo n'abana, abakuze n'ab'intege nke bapfa ku bwinshi. Ni imyigaragambyo yateguwe binyuze mu miryango igera kuri 2 irimo uw'abanyamurenge baba muri Australia, ni Banyamulenge Congolese Community of Australia cyangwa se BCCA, ndetse n'umuryango w'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, Kinyarwanda Speaking Congolese Community KSCC, banyuze ku nteko nshinga amategeko ya Australia, kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iy'Ububiligi, bukomeje kugira uruhare mu bwicanyi bukomeje gukorerwa abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo n'abanyamurenge, binyuze mu guha intwaro no gutoza ingabo za Kongo nk'uko amakuru atandukanye yagiye abyemeza. Murabizi ko Ububiligi bushinjwa kuba buri guha intwaro birimo n'amadrone ingabo z'u Burundi ndetse n'abambari bazo barimo FARDC nyine na Wazalendo. Ni imigambi basangiye
cyane harimo n'umugambi wo kuzatera u Rwanda ngo bagakuraho ubutegetsi buriho. Abigaragambye rero bagarukaga ku buryo bene wabo mu ntara za Kivu y'Epfo n'Amajyaruguru bakomeje kwicwa, bagasaba guhabwa ubutabera. Bati turasaba ubutabera, amahoro ndetse n'uburenganzira bwo kubaho nk'abandi bose. Aya ni amagambo ya perezida wa BCCA Birori Zawadi Munyaruhanga. Ati turasaba leta ya Kongo na leta zunze ubumwe za Amerika kuturinda. Birori Zawadi Munyaruhanga yasabye bene wabo bari muri Kongo gukomeza gutwaza no kwirwanaho. Ati mukomeze mwirwaneho. Ati ntimuzatezuke kuvugira bene wanyu. Perezida wa Sisi Innocent Amini Yuhi wavuga ko cyangwa se avuga kuri imyigaragambyo yagize ati twahisemo umujyi wa Canberra kugira ngo ubutumwa bwacu bugere ku butegetsi. Innocent Amini Yuhi avuga ko bashyiriye ubutumwa bwanditse ambasade za Amerika ndetse n'Ububiligi. Avuga ko abanyamurenge babarizwa muri Amerika n'Ububiligi nabo batangiye kuvugira bene wabo bari kwishwa ubutitsa n'abari bo bagezweho kugira ngo rero bahuze imbaraga basaba ubutabera bimwe imyaka itari mike. Hanyuma mu yandi makuru hari amakuru akomeye cyane ngira ngo duhite twinjiramo aka kanya, birasa n'ibihishuwe mu gihe benshi bahangayikishijwe n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Abi Kinshasa bamaze igihe kinini babuzwa amahwemo n'umutwe wiyise ngo ni Force de Progress cyangwa se BSU, Brigade Speciale de l'UPDS. Uyu mutwe rero ni umutwe ngo wiba, ukambura, ugafunga kandi ugafata ku ngufu. Uyu rero ngo ufashwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ibyo ukora byose ntiwamaganwa. Uyu rero byinshi kuri uyu mutwe wica ugakiza ushamikiye ku butegetsi bwa Tshisekedi nawo washoberanye cyane. Uyu mutwe wabayeho kuva mu myaka y'ibihumbi 2000 ubwo ishyaka UDPS ryashinzwe na Etienne Tshisekedi wa Mulumba ryatangiraga kurwanya umugambi wo kongera igihe cy'ubutegetsi bw'inzibacyuho bwa Joseph Kabila Kabange. Icyo gihe Etienne yashimye urubyiruko rwari rugize uyu mutwe kuba rwarahagurutse rukarwanya ubutegetsi bwa Kabila. Kuva ubwo Force de Progress izwi nk'umutwe ushamikiye kuri EDPS ufite ububasha kandi utinyitse. Yitwa Gecko Beya wafunzwe muri 2017 ubwo yari mu myigaragambyo yamagana Kabila, agafungurwa ubwo umuhungu we Etienne Felix Tshisekedi yajyaga ku butegetsi muri 2019. ni umwe mu bayobozi bakuru ba Force de Progress. Abandi ni Mokato uzwi nka Seigneur de Guerre ndetse na Seba. Uyu mutwe ukorera mu bice bitandukanye bya Kinshasa, ukaba warigabyemo amatsinda kandi buri tsinda rigira umuyobozi waryo rikagira imikorere yigenga. Kubera inyungu rero buri ruhande rubasha kubona cyangwa se rushaka, bisa naho nta washobora guhuza imigambi y'uyu mutwe. Itsinda rifite imbaraga muri Force de Progress rifite ibirindiro muri commune Limete ku muhanda wa 11 ni hafi icyicaro gikuru cy'ishyaka EDPS riyoborwa na Joel Mpamba Mukiri uzwi nka Mozelu, ndetse niwe wita perezida w'uyu mutwe ku rwego rw'igihugu. Rero mu makuru yacu ari imbere tuza kurebera nk'ibyatangaje ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko Ngandu Kennedy uzwi nka Antibale nawe yagaragaje gushyira ibirindiro muri Limete, ariko biranga rwose yumukira muri commune ya Ngaliema mu burengerazuba bwa Kinshasa. Muri Kauka commune Kalamu rwagati muri Kinshasa hari mu by'ukuri itsinda ryowe na Mokato. Muri Changu no burasirazuba hakaba irya Blondi Kisala. Ni kenshi rero amatsinda ahangana ashaka kwagura ibirindiro. Ubwo rero nko muri Limete ubu bahahanganiye itsinda rifite ikirango cy'umutuku riyobowe na Michel Kahusu Zonza uzwi nka Balake, n'irya Michel de Moise Kabongo Kadiata uzwi nka Eleva ryo rifite ikirango cy'icyatsi. Eleva uyu ni umukozi muri Minisiteri y'Imari. Ubwo rero bunyemerere tuze kubabwira mu makuru yacu ari imbere byinshi kuri uyu mutwe n'amateka yawo, uko uhagaze ubu ngubu n'ukubayeho byose, naho uhurira na Tshisekedi n'uburyo nawo ukomeje guhabwa buri kimwe cyose na EDPS. Hanyuma reka turebe andi makuru ari guturuka mu gihugu
cy'abaturanyi cy'u Burundi. Reka tunyarukire mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi naho turebera hamwe amakuru ari guturukayo. Nk'ubwo reka mbabwire ko urwego rw'u Burundi rushinzwe iperereza SNL rwataye muri yombi umunyekongo w'umuhanga w'amateka Benjamin Babunga Watuna hashingiwe ku busabe bw'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Babunga yagiye mu Burundi mu bikorwa by'imiryango mpuzamahanga y'ubutabazi irimo Care, INOPS ndetse na Save the Children. Iyo atabaga ari Bujumbura rero yabaga ari muri teritwari ya Uvira. Hashize igihe kinini asangiza abanyekongo nabo mu karere k'ibiyaga bigari amateka yabo umunsi ku wundi akoresheje imbuga nkoranyambaga zirimo X. Mu gihe ingabo za Kongo zihanganye n'ihuriro AFC M23, Bahunga yakunze gukora ubusesenguzi bugamije kugaragaza uburemere bw'iki kibazo ndetse akanyomoza abakwirakwiza icengezamatwara rishingiye ku kinyoma. Tariki 27 Gicurasi yatawe muri yombi nyuma yaho inzego z'umutekano za Kongo zimushinje gukorana n'ihuriro AFC M23 zibishingiye ku busesenguzi akora kuri iyi ntambara. Hari amakuru yari avuga ko Uburundi bwashakaga ko itagwa muri yombi rya Babunga ribibanga rikomeye kandi ko mu by'ukuri bwari bufite umugambi wo kumwohereza Kinshasa, ariko ko bwabaye buretse ubwo yajyaga ku Karubanda cyangwa se ubwo aya makuru yajyaga ku Karubanda. Reka mbabwire ko rero kandi mu mujyi wa Goma M23 yakoze impinduka. Ihuriro AFC ryashyizeho Professeur Jean Baptiste Kakoma Sekatolo Zambeze ku mwanya w'umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Goma Unigom, asimbuye Professeur Maganda Muhindo Celestin twabwiye ko ku munsi w'ejo amaze iminsi mike yakuwe kuri uwo mwanya. Ibi bikubiye mu cyemezo nomero 032 Corda Pagede. Bigaragara ko ni itegeko M23 yashyizeho ryo ku ya 29 Gicurasi. Icyemezo cyashyizweho umukono na Bertrand Bisimwa usanzwe ari umuhuzabikorwa wungirije wa AFC M23 ushinzwe ibibazo bya politiki, ubutegetsi, ubutabera, diplomasi. Mbere yo kwemezwa nk'umuhuzabikorwa wa ririya huriro, Colonel Nanga ariwe Yobeluwo. Iri shyirwaho ryabaye nyuma y'uko M23 iherutse gutangaza ko ikuye ku mirimo Professeur Muganda Muhindo Celestin wari usanzwe ayoboye kaminuza ya Goma. Ashinjwa rwose ko mu by'ukuri atigeze agaragara mu nshingano. Ntabwo yigeze agaragara mu nshingano, nicyo ashinjwa cyangwa se nicyo agawa. Hanyuma hakurya y'inyanja ngari ngana ku musozo, akaba ari nayo nkuru rwose mfundikiriraho iyi mpamba y'amakuru yacu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasoje inama ikomeye yamaze amasaha 2 mu cyumba cy'ibihe bidasanzwe situation room. Nta mwanzuro ufatika atangaje, aho yigaga ku cyakorwa ngo intambara ya Iran ihagarare. Iyi nama yahuje Perezida Trump wa Amerika n'abajyanama be mu by'umutekano w'igihugu. Mbere y'uko iyi nama iba, Perezida Trump yari yatangaje ko agiye gufata umwanzuro wa nyuma ku masezerano y'agateganyo yagombaga gutuma umuhora Hormuz ufungurwa no gutangiza ibiganiro kuri gahunda y'intwaro kirimbuzi za Iran. Uyu mwanzuro wari utegerejwe cyane, dore ko abayobozi benshi b'ibigo bikomeye ku isi bakomeje kugaragaza impungenge ku rwego rw'ubukungu mu gihe uyu muhora wakomeza gufungwa, zirimo nk'itumbagira ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli n'ibindi. Mu gukomeza gushyira igitutu kuri Iran, mbere y'iyi nama, Minisitiri w'Imari muri Amerika yitwa Scott Bessent yatangaje ko baherutse gufatira saga miliyari 1 ya Iran mu mafaranga koranabuhanga ikizwi nka cryptocurrency. Nyuma y'inama, ibiro bya Perezida byasohoye itangazo ryemeza ko inama yarangiye, ariko ntibyatangaza umwanzuro wafashwe. Iri tangazo ryagize riti: Perezida Trump azakora gusa amasezerano abereye Amerika kandi yubahiriza imirongo ye ntarengwa. Iran ntiyemerewe na rimwe gutunga intwaro za kirimbuzi. Mu gihe ibi byabaga, Minisitiri w'intambara wa Amerika yitwa Peter Hegseth yatangaje ko amasezerano yose y'amahoro yagerwaho na Iran
yaba ari amasezerano meza. Ku rundi ruhande Iran yatangaje ko ibintu bitaranozwa na magingo aya. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yavuze ko amasezerano y'ubwumvikane hagati y'ibihugu byombi ataragerwaho. Ibi kandi bije mu gihe urwego rushya rwa Iran rushinzwe kugenzura umuhora wa Hormuz rwavuze ko ruzakomeza imirimo yarwo rudahagaze nubwo rwafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe ibi byose byabaga ku ruhande rundi murasirazuba bwo hagati y'ibintu byakomezaga kudogera. Ibitero bya Israeli muri Liban byibasiye abasivile mu buryo bukomeye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana ryavuze ko mu cyumweru gishize abana 11 bicwaga cyangwa se bagakomereka buri munsi. Nibyo ngibyo rero biri gutangazwa. Hanyuma ku bijyanye n'ubuzima bwa President Trump, umuganga we wa President Trump yitwa Dr. Sean Barbabella. Uyu nguyu yatangaje ko ubuzima bw'uyu muyobozi bumeze neza ariko ko akwiye kujya kurikira cyangwa se akurikiza amabwiriza y'imirire ndetse mu by'ukuri akanagabanya ibiro. Tariki 26 President Trump yagiye kwisuzumisha mu bitaro bya gisirikare bya Walter Reed kugira ngo amenye uko ahagaze cyangwa se ubuzima bwe buhagaze. Ibiro by'umukuru w'igihugu rero White House byasobanuye ko iki gikorwa kibaho buri mwaka kandi ko ibyo yisuzumisha cyangwa se yisuzumishaga birimo amenyo n'ubundi burwayi bushobora gufata umubiri. Muri raporo yatangajwe mu ijoro ryo kwa 29 rero uyu muganga Trump yatangaje ko umutima, ibihaha, ubwonko n'izindi ngingo z'umubiri wa President Trump bikora neza cyane nta kibazo. Agira ati ubwonko n'ingingo z'umubiri birakora neza cyane, afite ubushobozi bwo gukora imirimo yose ashinzwe nk'umugaba w'ikirenga n'umukuru w'igihugu. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 31 Gicurasi 2026 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.